pokažem kako da napravite intro za vaš YouTube kanal. Prvo što će vam trebati je Blender. Link Blendera ćete imati u opisu videa. Otićete na link i ovdje Blender 2.7.7.a, to će vam početi da se skida Blender kad se instalira. Drugo što će vam biti potrebno je intro. Link od ovog će vam biti također u deskripciji, drugi po redu. Vi možete otići ovdje i gledat, a moje intro se nalazi ovdje pod brojem 46. Odete tu i odete do download. Ja to neću instaliravati jer imam evo na desktopu. Odete na intro template by start dom. Odete onda intro template i ovdje kako bi vam tako bi to bilo pisalo bi name. Kako vi sada to name pretvorite u vaš željeni? Zato će vam biti potrebno i ovaj Blender. Odete Blender file blend i vama će se otvoriti, neće vam pisati name, nego će vama će se pojaviti kocka. Sad ću pokazati kako će vama izgledat. Evo ovako će vama izgledat to. Kako da vi sad stavite intro vaš. Odete file, samo malo meni nešto niš. A šta je ovo, ne znam. Odete file, open, tamo gdje je vaš intro, meni je na desktopu, odete Blender file blend i evo ovdje je moj intro. Evo pregled. Tako to izgleda. Kako sada vi promijenite ovdje evo, odete desni klik, tab je tipka iznad caps locka i izbrišite. Onda isto to uradite na drugim slovima, izbrišite, napišete. Odete, sljedeće što ćete trebati otići ovdje na output, onda odete ovdje i tamo gdje hoće da vam se sačuva intro. Meni je to ja ću to staviti na desktop, odete asset. Onda odete, spustite malo dole i naćete ovo da vam piše xvid. Odete na to i promijenite u png. Onda odete render animation i to će početi da vam se skida. Kako da znate kad je gotovo sa instaliranjem? Jednostavno je kad vam se ova crtica dopuni do kraja ovdje, znači da je intro gotov, da je sve spremljeno i on će vam se pratiti tamo gdje ste stavili da vam se instalira. To je meni na desktop. Nemojte očekivati da će vam se ovo na primjer skinuti za 10 minuta, pola sata. Meni se skidalo sat i 15-12 minuta, vama možda više, možda manje, zavisi od jačine vašeg kompjutera. Kad vam se dopuni do kraja, odete tamo gdje vam je sačuvan intro, meni je to na desktopu i nađete ga, evo ga. Kao što vidite, sve je onako kako smo i namjestili. To je to što se tiče ovog videa, vidimo se u sljedećem. Ostavite like, share, subscribe ako sam vam pomogao. I to je to. Pozdrav!